Muturire wa gukira barabara nene ya kuuma Nairobi guthii Thika mwena wa Njomoko ukoretwo uri muritu hari andu aingi ona thengi yake na gukorwo ecorete marangi ma gwatha matereba mahe athii a maguru kanya ga gukira. Macungiriro ni makiria ma andu 30 kuguthwo ni ngari makigeria gukira barabara mwaka-ini uyu tu, na kieha kia andu aingi kirari ati makinya ma na ihenya marega gutacukio na beno irari yongerereke. Watu wamekuwa kigonga kwa hii highway mbaya sana, na waliweka bump tena katolewa tukashindwa ni nini, lakini sasa hivi yenye tunaona imewekwa sasa officially tunajua mambo itakuwa sawa na tunafurahia sana hiyo kazi. Ita reduce ile accidents zenye huwa zina happen hapa, at least haitakuwa wazi venye huwa inakuanga, na pia hata kama itakuwa labda haitakuwa na ile impact ya kuua mtu. Ken hariu ni yukite ikayari ya ikaria Njomoko na bumbs ni irikitie gwakwo iri guteithiriria athii a maguru gukira barabara amu ciukite gutigirira ati matereba ni manyihia ihenya ria ngari ciao. Yendi ngiuga ndereba wothe wa super highway wa Thika road akorwo akirora ndaraca na njira njega, akirora bump ino na njira njega ni undu wa accident ile koretwo ikioneka hapa. Aikaria Njomoko magikungwira ikinya riri andu eri muthuri na murutwo wa thukuru ya muthingi marahonia nguraro thibitari-ini nene ya Thika iria matungirio mitino-ini wa barabara ciumia 2 thiru mwena ucio wa Njomoko. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo wa weru wa Nyambura.